Hello, assalamualaikum. My name is Faizal and welcome to my channel. Hey guys, it's been a long time. I know you guys really miss me, right? Same as me. I also miss you guys because I haven't made a video for a while. Walaupun dah bulan lepas Faizal upload video, which is vlog tengok Demon Slayer movie, and yeah, it was a very amazing video for me, and some of you are really like it. Okay, guys, hari ni Faizal akan buat video reaction lagi sekali. Faizal pun tak tahu berapa banyak video reaction Faizal buat. 16 video reaction Faizal buat. Tapi tak apalah, janji ni YouTube Faizal kan. Sebenarnya Faizal tengah fikir nak buat video apa, antara video vlog dengan video reaction. Sebab untuk video next punya Faizal ada special video, which is nak buat video reaction. Ini hint lah. Video apa Faizal react, nantilah Faizal bagi tahu. Good. And Faizal tengah fikir tau, Faizal nak buat video vlog ke video reaction. Kalau Faizal pilih vlog, Faizal nak buat vlog dekat mana, and Faizal nak ajak siapa. Tapi kalau nak ajak kawan-kawan Faizal macam si Khalif ke, Zikrul, Ikmal, masalahnya dia still tengah belajar and dia duduk jauh. Khalif duduk dekat tu Petaling Jaya, Zikrul dekat Negeri Sembilan, dia ambil STPM. Lepas tu Ikmal dekat Poli, dekat Kota Baru. Apa? Dia mesti okey lah tu kot, Politeknik dekat Kota Baru. Ya, set kita mandi lanje. Set kita mandi lanje. Oh, sorry. Yeah, but too bad they aren't here because they're still study far away. Yeah. And untuk video reaction tu, Faizal pun tak tahu nak buat video reaction pasal apa. Tapi alhamdulillah, setelah sekian lama duk cari video apa, Faizal dah jumpa dah satu video yang sesuai untuk Faizal buat reaction. So Faizal akan react satu video ni dari channel YouTube yang bernama Ian. Macam pelik nama dia. So Ian ni dia boleh katakan dia seorang YouTuber dari negara jiran kita, Indonesia. Dan dia banyak sangat buat main game. Jadi lebih kurang macam Milia lah. Milia kan selalu main game sebelum buat lawak bodoh macam gitu. Sekejap, ada orang panggil. Okay, sorry, tadi tu Mama dengan adik Faizal dia baru je balik dari main pickleball. So, as I said, Faizal nak react dekat satu YouTube channel nama dia Ian. So Ian ni dia YouTuber dari negara jiran kita, Indonesia. And kebanyakan video dia buat tu dia main game sebelum buat lawak lebih kurang macam Milia tu kan. And kebanyakan dia buat voice dari anime game gacha lah. Yeah, some of the famous ones are like Genshin Impact, Honkai Star Rail, Blue Archive. And ada satu game gacha tu yang tengah famous sekarang ni, which is apa ni nama dia, Uma Musume. Yeah, Faizal ada tengok dia punya anime. Sekarang ni Faizal tengah tengok cerita tu lah. So for those don't know, it's simple je. Dia cerita pasal sekumpulan budak sekolah perempuan yang dia jadi kuda, lepas tu lumba lari macam tu lah. Faizal pun tak tahu asal jadi macam tu tu. Macam pelian cerita dia. And yeah, hari ni Faizal nak lihat satu video dari Ian tu. So tajuk dia ialah aduh ya, nak ternampak lah. Yep. So tajuknya ialah nyobain jadi Tokai Teo Uma Musume, Ibuki ketemu player birahi. Okay, tu pun Faizal pilih video ni sebab Faizal ada suka dekat satu watak lah dekat cerita Uma Musume. Nama dia Tokai Teo. When I saw her, I was like, damn, she's cute and she's cool. Yeah, that's it. So without further ado, let's start the video reaction right now. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Start.
jatuhnya iklan. Katanya aku dah untuk dari video ni ada audio. Aku nanti kena ada iklan. Okay, let's go. ねえねえ、バンジー。 Kenapa Teo, kenapa? 僕もニャニドンゴアバンジ Mau nyanyi? Ayo, apa coba? ー。見ててね。私の全力受け止めて。 Tak habis nyanyi kita call di Discord. いらっしゃいませ。 What the fish? Bodoh 最 lah. 後ペゴサーキット。いぶき、おとなしく待ってたよ。褒めて褒めて。 Oh, ibu Ki eh. はい。いぶきもよろしくお願いします。 What the 先生と何して遊ぼうかな。 cái lộn quá gì vậy? ちゃんとユニバーサーパワーに。やあ。 Ni game apa ni? PUBG ni. Ni masih game PUBG. いぶき、行きます。 Ya. Aku dah kata dah ni game PUBG. 偉い？ちょっと待って先生。いぶきも一緒に行きたい。 Kan dia buat suara tu tu. Dia pakai AI ke suara sendiri tu. Kalau AI tu memang aku Sao thì ba xuống ti? What the fish? ちな。 Weh. Dulu ya guys. Halo guys, aku mau ngasih tahu kalau game WoW atau Ah, World of ni Warship lagi game, ulang tahun yang ini ke-10 loh. sponsor video. Game ini lagi ada event gede yang namanya Grand Voyage. Isinya ada misi, hadiah, dan konten epic lainnya yang bisa kalian dapetin dalam jangka panjang. Nah, untuk kalian-kalian yang masih cukup kayak dia gue, waktu mobile kalian ke? bikin Kalau akun, mobile kalian bisa pada masukin main je lah. kode ini dan kalian bakal langsung dapat 20 hari akun premium, kapal Jepang Tenryu, 1 slot komandan 6 poin skill, dan langsung bisa ikut special mission chain yang penuh hadiah gokil. Nah, kalau kalian pemain sepuh yang pengen balik main, kalian juga bisa pakai kode itu untuk bisa unlock misi spesialnya ya. Ada musuh lagi tuh banget. Tuh, Prian tuh, Prian. Mana? Ini Prian nih, Prian. Itu, oh. Nama kapalnya. Nama kapalnya Prian. Pria idaman. Anjay. Ya, bro, spam bro. Oh gitu. Awas torpedo. Dia lebih kurang macam Ilya lah. Maybe I was like di Emilia Langsung Titan 2.0. apa, Jo? I don't know. Kalau kalian mau coba juga, klik link downloadnya ada di bawah ya. こんばんは皆さん。 Em nhỏ nha, em nhỏ. あ、先生だ。 Hey, hey. いぶき、お手伝いに来たよ。何それはいい？ Berpulang. Ai cho sổ à? ん？いぶきは打てないよ。 Ai rồi? あれれ？ Mấy đi ít à. What the? アンチンペッタンさ。いぶきも手伝うよ。 Weh, bahaya. I can't hear you. Nico, where are you from, Nico? ブルーアーカイブ先生。 Oh, Blue Icon ni. Sing, sing, Dah pernah dengar sing. game tu. Dia asal dari game dari Korea. ちょっと待って先 Tapi kalau pasal rasa macam nak main pula. Tapi tu malas pula 生。好 nak き main. なものいっぱい。 Alah, tombel je. こっち。できた。 Địt mẹ mày. ごめんね。いぶき。負けちゃった。 いぶきにくれるの？いぶき、お金いっぱいだ。花ね、Assalamualaikum。 Lah, Islam. すみません。 Waalaikumsalam. あ、悪い人だ。 A few moments later. いぶきお金持ち、いぶきお金持ち。Assalamualaikum。いや、先生。転んじゃった。 Kukirungkan. はちみはちみ Ah, は ya. ちみ。 Tokai Teo time. 東海転用。いくよ。 Lah, kok malah jadi tokai
Tokai Teo. Tokai Teo Ini dong. ngapain tuh kayak Mas Teo main David. Delta? Tokai Teo. Teo, nyanyi lagu layang-layang dong. Iya, nyanyi layang-layang dong. Oh, layang-layang. Iya, lagu yang layang-layang gitu loh. Ambil bola sabatan, ku tatang sama panjang. Hale, buku coba ya. Ku ambil kontol sebatan. What the fish? Ku sepang What? sama panjang. Wait, salah diri. Astagfirullahaladzim, mulut. Teo Rosa. Hachimi, hachimi, hachimi. Hachimi wo nameru to. Damn. びっくりしたでしょへへありがとうサネちゃん。サネちゃんもかわいいよ。やったー。ナイスベストフレンド Best of friend. kok tiba-tiba ke Windows? うわ、増えちゃった。 Sa canoe. もう、助け。僕が負けるなんて。 Lu ngapa, Jir? Cocotelan, tuh barusan lu kan? Kalau bisa sih mendalami gitu. ごめん。 Tapi lucu sih. Hati-hati Han, jangan bikin gua ngaceng Han. なに？ Ih, よーし、いくよー。お、今なんて言ったの？ねえ、僕の話ちゃんと聞いてるの？ She wants some Logas, eh? ああ、 What the? What more does he mean? この力で。帝王伝説はここ。 Is that it? Is that the Teo awakening form or something? うわ、ごめんなさい、クライナー。 What the? 僕は偶然だよ。Kenapa sih aku selalu nembak teman? Wah, Oh, need flashback. 先生ごめんなさい。忍者くん、僕に怒ってるのかな？ Why using the voice changer, bro? ひどいね。 Show me your nipple. What the? Dia mau lihat betul kuda. Kuda ni tete. Ringgang guli 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 wacca ringgang gu ringgang gu ringgang guli 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 wacca ringgang gu ringgang gu. Let's go! ねえねえ、レイナ、僕に任せて。 Nice aim, Teo. Kok mati tuh kayak Teo-nya? Kok mati? もうgak kena. Nembak pakai jarum pakai tapal kuda ya. もう。 Halo. テヨテヨテヨテヨテヨテヨテヨテヨテイテイオー。 Halo! Hai Reina. Halo. Dia Hachimi. cakap pasal You know Hachimi? Sedap. Hachimi. Hachimi, Hachimi, Hachimi. program. Hachimi Nah, mo bila. nameru to. Nice. I like this comment. Itete Merajin kun. Mana musuhnya? Guys, sekejap. Cakap pasal Tokai Teo ni. Mana gak ada? Apa nanti saya cakap pasal Tokai Teo bila habis reaction. Nice one, Ya. Reina. No! Yada! Yada, 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 Let's go, let's go, let's go. Halo guys. Tolong anjir. Ih, Teo kenapa? Ayo. Si Teo habis di-headshot temannya Kepe. Oh, tuh, sini.
Iya, udah ya Theo, jangan nangis ya. Oh, no. Habis dah? BTW bagus banget Theo-nya, Zir. Lu gimana peragainnya? Kok bisa mirip gitu, Cok? Sumpah gue aja nggak tahu, Pi. Jangan tanya gua. Ih, kok gitu? Tapi serius lan, lu setiap kali pakai suara cewek lu pasti cocok aja gitu. Atau lu beneran jadi cewek aja, Han? Bacot lu, Jin. Bacot. Diem lu, anjing. Habis dah. Okay. Sekejap. Faizal nak pergi tandas. Okay, guys. Faizal nak cerita sikit pasal si Tokai Teo tu. Dia punya nama. So, for those who don't know, Tokai Teo tu dia ambil inspirasi daripada seekor kuda betul dari Jepun tahun 1990-an macam tu lah. And bila tengok nama dia Tokai Teo tu, Faizal ingat ada satu video tu dekat TikTok lah. Ada seorang mama tu, dia pergi Kedah. Lepas tu dia berhenti jat dekat satu petrol pump, Petronas lah dekat Kedah. Nama tempat tu Tokai. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil Teo Ice. Lepas tu ambil gambar, which is memang kena kat lah sebab nama tempat tu Tokai. Lepas tu yang pegang tu Teo. So which is this some kind of a pun something? Like Faizal baru perasan ada satu tempat nama dia Tokai dekat Kedah siut. Wow. Macam serius lah, macam tak percaya. And yeah. Kepada yang duduk dekat Tokai tu, sila komen di bawah lah. Komen hashtag I love Tokai Teo or Tokai lah, I don't know. Yeah. Anyway guys, nak cakap apa Okay, pasal yang game gacha tu kan, Faizal sebenarnya dah lama dah nak main game gacha. Tapi itulah, nak main tu takut nanti macam takut nanti kena label pang macam tu lah. Okay, sebenarnya kan antara punca sebab Faizal nak main game gacha tapi tak main lagi pun sebenarnya ada beberapa sebab lah Faizal. Nombor satu, takut storage penuh lah dekat phone Faizal. Sebagai contoh lah kan, game Genshin Impact, storage dia 5GB. Lepas tu bila dah download, main 2-3 minit, tengok-tengok dah 100GB, which is memang dah separuh penuh lah dekat storage handphone Faizal. Lepas tu yang kedua, takut nanti dipanggil sebagai orang FOMO lah, which is means to fear of missing out. Nanti kalau macam contoh lah, Faizal main Uma Musume, nanti kawan-kawan Faizal fikir macam dia main tu sebab dia ikut kita orang lah. So Faizal macam tak nak kena label. Faizal nak dipanggil macam, oh aku main benda ni sebab aku minat, itu je. Macam contoh lah kan, Faizal main Roblox bukan sebab si Khalil Fatah Khairuddin, tapi Faizal main atas minat Faizal sendiri. And yes, speaking of Roblox, I'm still waiting for Khairuddin to make a new collaboration with me. Sebab Faizal dah tanya dah Khairuddin bila nak buat video YouTube dengan Faizal kan. Sebab Faizal rasa macam, tak lah kenapa disparate sangat nak main. Tapi itulah, Khairuddin kata dia busy sekarang ni. Lepas tu minggu depan dia nak balik dah di kampus. Khairuddin masuk GMI, German Malaysian Institute. Jadi dia masuk SEM 2. Faizal dah lama dah masuk SEM 2. And yeah, kepada Khairuddin, cepatlah buat video. Aku macam dah tak sabar nak masuk sekali dekat YouTube kau. Ya, tu je lah. And yeah, lagi satu apa, sebab main game gacha ni kan, dia ibarat macam game pay to win lah. Kau download, kau nak beli benda tu, tapi kau kena pakai duit. Macam game COD lah. COD pun game, boleh lah kata pay to game instead of military game, tembak, main askar kemanjang. Tapi tu lah, ada satu masa tu masa lepas raya lah tak silap, Faizal minta lah dengan cousin nak beli punya duit cilik emas COD tu. Sebab
ada satu collaboration tu, COD dia collab dengan anime Licorice Recall. So Faizal pun desperate sangat nak dapat dia punya mythic gun. Lala dapat benda lain, macam pisau dengan kereta. Alhamdulillah. Tapi dapat kereta pun jadilah juga kan. Jadi macam ya, kereta pun okey. Tu apa lagi yang cakap? Okay lah, tu je lah kot. I think that's the end for video reaction number 17. React to Nyobain Jaya Tokai Teya Uma Musume Ibuki Ketemu Player Birahi by YouTube channel named Ian. So if you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe and turn on the notifications so you won't miss the next video. I'll see you guys in the next video. Lagi satu, Faizal nak ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ni akan jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Okay, itu saja untuk video kali ni. Goodbye. Assalamualaikum.